rata bana beso ba rategang ga re tsena ka gare go lentšu la lehono a re tseneng mmogo ka gare go buka ya Mateo kgaolo ke ya 15 go tloga temaneng ya 16 go fihla ya 12. We read our scripture from the book of Matthew, chapter 15, from verse 18 go fihla ka verse 20. Matthew chapter 15, verse 18 up to 20. Ga re hweditše ke tla kgopela bommamanyana ba mpalele yona ka taba ye botse. Matthew chapter 15, 1:5. Matthew chapter 15, verse 18 to 20. If dilo tše di tšwago ka molomong wa motho tšona ke tše di tšwago ka pelong ya gagwe, gomme tšeo ke tšona tše di tšhilafatšago motho, gobane ka pelong ya motho ke mo go tšwago megopolo ye mebe, e lego dipolao, bohlotlolo, bogotlwa, bogodu, bohlatsi jwa maaka le lesego. Tšeo ke tšona dilo tša go tšhilafatša motho. Eupša ge go ja go hlapadiana ga go tšhilafatše motho. A re rapele morena lentswe la gago le badilwe bolela rena Jehova ka molomo wa mohlanka wa gago. Setswalle sa rena le wena modimo o tlo se tsošološe mesong ya letšatši. E tla gona modimo yo halalelang o tlo dule le rena sebakeng sena. Lebitso la ntate le la morwa le la moya o mokgetho. Hosana 4:6. Hosana 4:6. Temana tše tharo tša sefela seo. Re tsena bukung ya Mateo, e leng buka ya mathomo ka gare go testamente e ntšha, yo e ngwadilego ke yena Mateo, yo e bego e le o mongwe wa barutiwa ba morena wa rena Jesu Kriste. Mo re badilego gona bana bešo ba halalelang, Jesu o be a le ka gare go motse wa Galilea, a dikaneditše ke balatedi ba gagwe le bafarasei. Jesu o tsena motseng wa Galilea a sa sepele a lete, o be a tsamaya le barutiwa ba gagwe, a tsamaya le Peter le James le John. Bafarasei ge ba be ba kgobokanetše morena wa rena Jesu Kriste, ba be ba le busy ba mmotšiša dipotšišo tše fapafapaneng. Ba be ba mmotšiša dipotšišo tše dintšhi gobane ba nyaka go kwešiša gore gabotse o Jesu ke mang. Jesu ge a bolela le bona o re mo re badileng gona o nyaka go gatelela taba ya bohlokwa, o ba ruta ka taba ya bohlokwa ya dilo tšeo di tšwang dipelong tša motho, dilo tšeo re di bolelago re le batho ba nama le madi. Jesu o rata go gatelela go bafarasei mo lefaseng la Galilea gore tše di tšwang molomong wa rena re swanetše re di hlokomele. Hlokomelang tšeo le tšwago melomong ya lena, gobane dilo ka moka tše di tšwago melomong ya rena ke tše di tšwang ka dipelong.
molomo ga o ke createle ditaba di creatiwa go tšwa pelong ya rena mme ra di ntšha ka molomo. So Jesu o be a re dule re naganišiša re le ba Kreste gore re ke naganišitše dilo ka moka tšeo re di bolelago. A re no bolela ntho nngwe le nngwe e bolelang o e nagane pele gore ke taba ye botse ye o e bolelago na. Jesu o re what we express with our mouth has more power. E na le maatla, selo se sengwe le se sengwe seo se bolelago se na le maatla to the consumer. Go motho a receivang the message, selo ka moka seo se bolelago se na le maatla. Ke ka lebaka leo Jesu a re go rena a re hlokomela seo se tšwago molomong a gago, gobane maatla a seo nako ye nngwe maatla a gona a tla re šilafatša. Tše dingwe tše di tšwang dipelong tša rena di a re šilafatša re le ba Kreste. Jesu o re a re boleleng bana beso tšeo di tšwang molomong wa rena, re bolele ditaba tša lerato. A re boleleng ditaba tša lerato. Jesu ge re bala mona o re ka pelong go tšwa ditaba tša e lego dipolayano, botlhotlho, botswa, bogodu le bohlatse bja maaka. Ke ditaba dilo tšeo di tšwang molomong wa rena di tšwa ka pelong. Ko ra gore Jesu o nyaka gore gatelela kudu gore re le ba Kreste re hlokomele taba ya our moral integrity. Ge o le mo Kreste seo o se bolelago, you must make sure that you maintain the moral integrity botho. O ska re go bolela wa bolela tše le goreng batho ba tlo feleletša ba ke putšiša gore na gane bja le ntate mangena o reng, gore o feditše o boletše le rena ke tšwe mo ke re gape ntate mangena o nkušitše bohloko. So bana beso ba rategang, Jesu o rata gore gatelela gore botho bja rena re le batho bo tšwa ka dipelong tša rena. You can do actions tša go pretenda or anything, empa ka pelong ya gago go sena botho Jesu wa go bona mme o tlo go otla. Kotlo ya gona ya dilo tše mpe tše di tšwang go morena wa rena Jesu ke kotlo ye bohloko-hloko. A re lateleng molao wa morena wa rena tseleng ya tumelo yeo re sepelago. A re tlogeleng go habara negative emotions, negative things tše re di bolelago re le ba Kreste. A re hapareng positive emotions ka dinako tšohle. A re beng spiritually unclean, because ge re bolela dilo tše mpe re a tšhilafala meboyeng ya rena. Ge dipelo tša rena di bolela tše mpe di tliša molomo ko go ra gore di a re tšhilafatša. Ga se nna ke Jesu Kriste a bolela motseng wa Galilea. Dipolelo tša rena di a re tšhilafatša, di re tšhilafatša dipelo tša rena. Dipolelo tša rena di swanetše di hlweke. Mesong ya letšatši rena re le ba Kreste re swanetše re kepotšiše dipotšišo. O dire your own self introspection. O kepotšiše gore pelo ya ka e hlwekile na, gobane pelo ya gago e hlwekile o e bona ka tše o di bolelago tša go tšwa molomong wa gago tša lerato. O bolela lerato fela. Pelo tša rena di dira tša toka na, dilo tšeo di dirago mo o phelago gona, ka gare go lelapa la gago, ka gare go mošomo wa gago, ka gare go dikolo, o dira tša toka na. Seemo sa dipelo tša rena bo a bonagala bathong. Re na le gore ge re sepela ka gare go lefase re fele re re hei ola yena o na le pelo e mpe, gobane batho ba go bona gore o dira tše mpe. Bele rena re le ba Kreste a re rutegeng mesong ya letšatši gore tšohle re di dirago re dire dilo tša toka, gobane dipelo tša rena re le batho di thubile malapa. Malapa a batho a thubegile ka baka la tšeo re di tšwago molomong wa rena, gobane tšeo di tšwago molomong wa rena di tšhilafetše.
meloko le metswalle ga e sa boledišana ka lebaka la melomo ya rena. Go le mokreste mo leng gona, be a unifier. Tšohle tšeo di bolelago e ba a unifier within your families. Dipolelo di phatlalagantšhitše segwera, re le batho re ikamanya le batho ba fapafapaneng, re ba bitša bagwera ba rena, ra ba le a group of friends. Really a group of friends, di a dumelega, empa a group of friendship di thua ke dipolelo tša rena. Dipolelo le ditiro tša rena di thuba segwera sa rena le batho. Ka gare go mešomo ya rena, bana ba bangwe ba bo rena ba latlhegetšwe ke mešomo ka lebaka la dipolelo tša rena. Ge o le mokreste, bolela tša lerato ka dinako tšohle. A re boleleng tša lerato tša go agišana. Ka gare go diphuthego, re šupana ka menwana. Re šupana ka menwana ka lebaka la dipolelo tša rena, bana beso ba rategang. Gobaneng ge re bolela, ra bolela tše mpe di tša go tšhilafala. Hlokomela pelo ya gago gore go tsene ka gare go phuthego ya Polokwane Central, ngwanešo bolela tša lerato gobane ke phuthego ya lerato. A re boleleng tša lerato go tšwa dipelong tša rena, gobaneng re bolela gampe ka bana ba borena. Re seke ra fetoga bokaine ga ile a bolela gampe ka ngwanabo Abele. Lewane o ile a gore bolela gampe ka ngwanabo, o ile a khwetša kotlo, o hweditše kotlo e šoro. Bana beso re fela re bolela re le bakreste, re re Modimo o jealous. Modimo o jealous ka rena, Modimo o jealous ka nna ke le ntate Mangena, Modimo o jealous ka ntate Mokwele. Ge ke bolela gampe ka ntate Mokwele, Modimo gets jealous and Modimo tlo mphanisha. Ge ntate Mokwele a bolela gampe ka nna, Modimo gets jealous ka nna gobane a fetša a phanisha ntate Mokwele. So a re hlokomeleng bana beso tšeo di tšwago molomong wa rena, e re bolela gampe ka bana ba borena. Modimo o jealous, Modimo o re rata ka moka, a rate wena o le tee, o re rata re le ka moka re bana ba Modimo. Gore re tsenye pelonolo ka go rena, gore ka molomong ya rena ge re bolela, re tle re dire re bolele dilo tše Modimo a di ratago tša lerato. Re di tsenya ka go bala lentšu la Modimo. Ka dinako tšohle o le mokreste, fela o tsena o dule le wena mo o dutšeng gona o bale lentšu la Modimo, o hwetše tlhahlo gobane ke yona e re guidang ka bophelo bjo re sepelago ka gare go bjona. Ge o bala lentšu la Modimo le tlo bebofatša pelo ya gago. A o keke wa bolela tše mpe goba wa dira tše mpe o bala lentšu la Modimo. Ngwaneso ya rategang, gore ka gare go pelo ya gago go tle go tšwe tše botse, o swanetše o tše sebaka, o tsene thapelong, o tsene lekunutong le morena o rapele. Ge o ekwa o ka re wena o phošeditše wa geno, e ekwa o ka re wena o phošeditše mošomi ka wena, ka gare o dikologo o phošeditše o mongwe, tsena lekunutong le morena o rapele gore morena ntshwarele, gobane yena o swarela bokgopo bja rena. Ka dinako tšohle tsena ka gare go tempele, o rete morena Modimo wa gago, o mminele dipina tša moya, gobane ge o bina dipina tša moya re kry-a tsošeletšo ya moya o mokgethwa ka gare go rena. Ge re di bina dikoša tša moya le tšona di na le molaetša go rena, di tsošološa moya ka gare go rena, di re dira batho gore tšohle tše re di bolelago di tšwe e be tše di hlwekilego. Dumela go moya o mokgethwa ngwaneso, dumela moya o mokgethwa o tsene pelong ya gago, o bine sefela o re tlo moya o halale moya nete moya nete
moya o mokgethwa o tsene o tle o dule ka gare go rena re sebakeng se re lebilego go Pentecoste mo e le goreng Jesu o tlo re tšholela moya o halalelang le rena re le bakreste a re itukišeng ka gare go this 40 days re itukišeng gore ge moya o mokgethwa o tlo fihla ka gare go rena o tlo o hwetše o hlokile mme le gona moo bana beso ga o ntse o bina dipina tša moya o se ka lebala go bina Hosana 259 gore tate pepe le lono le ano ante eko o pene o ya phuthego ya ba Filipi o re go bona gore le dule le nagana fela tšohle tše e lego tša nnete dipelong tša rena re dule re nagana tše e lego tša nnete dikgopolong tša rena e be tša nnete ka gare go Diema chapter 4 verse 23 e re se bohlokwa go feta tšohle ke go itota go tše o di naganago gobane ke tšona tše di laolago bophelo bja gago ka gare go bophelo bja gago ngwaneso go le gare o nagana tše mpe ge o le gare o nagana tše negative it's gonna affect you e ba le nnete ka gare go pelo ya gago you must prioritize the truth every time you speak with your mouth prioritize the truth o se ke o tlogele go bolela maaka wa tseba o le ngwana sekolo o tsene ka gare go tlase wa tšea pentsele ya ngwana o mongwe ya robega ba re ge ba botšiša gore na pentsele ya ngwana o mongwe e kae wena wa gomola
wa se bolele gore ke e robile le go ka ba o e robile ka phošo